Kei te kaha te kura tuarua o tuakau ki te hohou i te rongo ki Wainganui i Waratau Tamariki, whai muri iho i te tūkinotanga o tētahi pirihimana pātata atu ki te kura. Heoi hei tā te hapuri, kua hoha pai rātau i ngā whakamāreherehe a te hunga taiohi, ana me mutu i nai nei. Kei a Irena Smith, ngā whakamārama. Kua tau anō te rangi Mārie ki runga i te hāpuri o tuakau, a kua huri te kura tuarua ki te whakatau i te wairua o ngā tauira. To offer the kids that were upset by the incident, just offer them counselling. We've got counsellors on site at the moment. So if anybody wants to talk to anybody, they can do that. No te praere kua hipa ka whakamātau a pirihimana John Connolly ki te whakamutu i tētahi whawhai. Ka tahi ka patua kinotia ia e ētahi taiohi. There was a group of kids around watching, and then the policeman was assaulted by a group of non-students, and there was some students involved as well. Kei nui ngā whakapai e rere ana i te takiwā mo tēnei āhua, e rere ana hoki ngā āwanga-wanga o te iwi whānui. Youth run is getting worse every year. They just sort it out. It's just getting worse and worse, yeah. Everyone thinks violence is just another just normal thing in our society. Engari e hara tuakau anake i te hāpuri e kitea i tēnei āhua. Tērā no ētahi mahi poke pirihimana i kitea ki roheke i ngāra kua pahure. I nā pō ka ngaua tētahi pirihimana i te oha amaru, i aia e whakamātau tau ana i te hunga hautūwaka. I pokea tētahi atu pirihimana ki Whāngarei e ētahi kaitaraiwa haurangi. Neke atu i te rua mano ngā pirihimana e tūkino tiana i a tau, nā reira ko te pātai nui i nai nei, mena ko te maupū te rongoa. The problem with arming the police is, one, those arms can be turned back on them, but the second thing is, because of the finality of that, they are very reluctant to pull those weapons. I tēnei wā kei te mahi tahi te kura o tuakau me ngā pirihimana, kia tau wai tēnei take. Irena Smith, Te Karere.